ni saa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni sihelilika mwendo wa saa monza katambanga tui wa keli wa matuki 11 mwaini nyawanyanya mwakani wangilili na miongweli na imwana nienda kukethia uende na utindata na ndiutho cha ndini wa Vilingi wa Mauvoo tukwatianie kumayu nginya muthiatu atie ndini wa Facebook ilani Mutongoi TV no twithia ndini wa YouTube Mutongoi TV official na indi nyenitwa Faith Mackenzie wa Mutunga tukwatianie kumayu nginya muthia ebinai usakwani munene uthenge atongoi maki uteti no maende na kuibanga undu wa kwitia ibila kivathukanio usakwanini wa mwaka wangilili na miongweli na ili ngwatanio ya One Kenya Alliance ni twaise umbano kunena nisia undu wa kumanya ula ukethi wa aikwatwa mbau kwitia kibila kiu ungu wa ngwatanio isu umbano usu unambiye kwi iyo kuya musini wa Naivasha na indi mwandiki witu wa Mauvoo Benjamin Mwaka nuende na kuatiania nange waisu na nuithi wa uimikwata ndini wa Vilingi wa Mauvoo mwendo wa saa 1:30. Tuyende ya nikana ukui leluni wa kumatala kuthi ilobi niwende na kungama itina wa athukumi masako ya kam na makata kubinga lelu usu uni itina wa NGUSANISYO cia ukui ila yende na ukusi wakati wa sako itatu ya kam makata na naikena boni mutisia novikite kisioni kiu na yu tuyamba ukwatiania nake atuelesie undu ukui uende kisioni kiu boni. Na ukwatene Faith Mackenzie ni vagi sioni chakoma vala ni matane sioni makulika musini wa masaku na kuthi musini wa ilovi maundu mo kuimande na utambaika lelo ni wakuma musini wa kangundo kuthini musini wa ilovi ovala mateleva kivathukanyo maende na vanga kana mateleva maende na kuya mavia malelo ni na mo polisi no maende na ulikila na kuvetanga mavia indi ukwa ni no wende ateo ni wathina andu ngi ni maende na vika malelo ni ovala maende na kuisilanzia ni sia kando maende na kuisuvia na mavia ala maende na kuikwa lelo ni mateleva ala matwaisi maandamano indi kwa yu vako maundu ni maende na kuithwa mema mugo ateo timu go ula no maende kuitha mema mugo kana maundu tima thuku vyo vagisioni chakoma na polisi mevoni maende na kuikithia mugo ateo ngalikoni yengi ya tina vala twetu na uma mazani mavuthu ni kana mavia ni mavangitwe nsiani gisioni cha nguluni ovala nguluni ni kisio kila kiva kuvi na musi wa TALA na ingi katikati wa kisio chakoma na musi wa TALA oteo kwa yu ni tuende na usisi akana onu maundu mekwithwa maende na kwithwa matwaiwe o yu kwa yu vaikindu kingi kieni kinamba kumila ateo mateleva amba iva ndume kuoneka ni mambana kwa ya mumbini itina wa kusembanywa ni maofisa ma polisi vala matwicha ngasi ya kunyaisya metho ikana tianga kisioni cha nguluni na masi kana na vala malika kithekani indi yu vayundu mweni unamba kumila na no twende na kuatia na Mauvoo polisi mekisioni cha koma alangi mekisioni cha nguluni na langi mekisioni cha TALA na maundu nimekwithwa maenda na kusia undu mailie na nitu kwithwa twende na mutavia maundu undu maithiwe maende na kuatiania na indi boni mutisiano kwithiwa aiende ya kuatiania nange waisu na aitunengelelia yokwa uliku twende ndini wa Vilingi ilengi cia Mauvoo o tuo kabindani kau athukumi ma ukui wa matatu cia SACCO ya kam makata na naikena huya TALA no maende na ivathukanio valayu SACCO ya kam na makata mabinga nzia ya kumaluka ya naikena maobisa ma polisi ni mabikite kisioni kiu uni muthenya wa kana wa ivathukanio hii athukumi ma SACCO cia kam na makata methitwe maiteta kana SACCO ya naikena ni thetie ndivi cia ukui. Kwa mazira ni tawadani kanibidi kana masaini ya chairman wa makata SACCO nitithitwe tena NGUSANISYO yu cia mina chuma cha kwata chuma cha keli na ithiti ya maandamano andu ala matonthomina no andu ma county government no ndo ithie tiule akokwitu kuyukwa lakini na itu kulando ama umide na ito timandhiwe mikuanile yakwa ndakuya na kuya na mama yoka maikuya na ku na tiye ndathina andu abe kindu mokie mbe nthuku mokie mabanda mwene nthi mamwe ayandu amelia no ndutekuya mekuya na thiana ithiti ule andu mekuya na thiana to kuzeuvia undu mekwenda izu ni wendi wo kana SACCO yo undu meenda kwikia lakini iti no ni moka muthenya wa mbe
kukuana kuima SACCO meke yana kukuana kuilobi meke yana yue tiona ima bandisie moka silingi yana na 50 kuima SACCO na kuilobi silingi maana ile of which ithio na itu tivio silingi maana ile na tena ibasiwa maana ile ila tena kuya capacity kala kana nenga nitoka 60% niwe ngalisio ngalangitwe lakini lati na twiki idio nde ona mokula mana kuya naroko no itokto kugonde manongelete lakini SACCO sio nde lando mane wako full capacity ne mana there is tho ona itu ite na there is no ndo lati na kuya na silingi maana ile na 50 ite makuya na silingi maana ile ithi ti unene obo watho tikitazi andu akula maumite makuya na ona itu titikiluye na kaundi nayo ni yale te kulikilila nundu niyo ina mandate maunengane kula andu amekuma tikitika kuya nakuo na mama yuko maigwa na kwito ithiti yombika bau na juja zobewa ithiti ndathina lakini kwikite kizobe ithiti izo sioka wiani ona thati thi moi moima mitoka hii tunite kuungamia musungu wia ula waku wandikitwe ti wa kutua ibange undu wa kuthiumuya wia ii ni ndeto cia Shedrack Musyoka Mutinda kuma ngaliko cia Kitui na ula wa thiumuya wia na ayobisa wa maundu ma uimi na kwayu nwitha cia nguku na nzuki nundu wa uki wa nzuki musie kwake balayu wa kulia amuika kwambia kwibanga nundu wa uniwo nikana ibinda ila makethiwa matema wiani maika kwate mathina. Onesmus Chalo ni mwandiki witu wa Mauvoo. Shedrack Mutinda Musyoka na ula wathukuma ata ofisa wa uimikilioni mbunge cha Kitui ya ithio kauntini ya Kitui ni wa makulia mwika na alame wiyani kusuvya ilovya ilame ukwata kuondwa uni wo mamina na kuthumuya wia uwi uketi na wa Mutinda kuthumuya wia wake mwakani muthelu vala wendesi withia wa nguku nzuki na makuyu musini kwake no kana kuyukilika vindanika utena wia aiweta taundu wa kuthangasya mwi wake ni retired officer wa Anglikasa na ibindesu yonze ya kuthukuma kwakwa nithukumite Southern, that is Kitui South. Ngathukuma na mbia motha na thukuma noma motha na ndiathi noma athi noka ekutha noka ekutha noma ekutha noka mutomo noma mutomo nokie ikanga niko nokie retire na nenoka na retire last year June. Na thukuma wa extension wonse ni kuvundisia IME oboa kubanda nesa kuithia nesa in general na thukuma wa wonse kuithia nesa onlawa ale ku vaccinate nguku siaku onlawa ale ku vaccinate ngombe siaku onlawa ale ku mbemba siaku all that ni bamusi tikendu cha kwambesia kile kiboneke ku improve nguku siaku la na thasia whether ni improved nguku nene itona kwithia siene na bana metoke within 3 to 5 months whether ni nguku itona kwiwa na andu manondo na nge improve my actually nenda ku specialize na white meat na fish pond baya within ndo red meat ni siatie mathina with the problem ya nini na ngi specialize miato ya kondo na specialized within improve yengibanga mwemi ni wehete nguku mbewa yana imwe nzuki na makuyu otondo ukwelesya undula usiethesya nguku siake withia wa nguku na nzuki wenda okwati o munini ende wembesa siva kuvi nguku ezu siamina kwalecha by tomorrow ngosa tuzitu tuanze either ni twetuoka training yake ngitumia mbiso ino kwa mute na ngitunengele nguku ndio ngasia ikakuthelilia ine tunengele tu separate na ngitunenge mute kuzila mbiso nino kana undi nguku ezikwalita sile othandi kwenda kunenge mute na mindo ate na mbiso ndo na kunenge tusitu nguku emwe na izo ngingemenenge mathai immediately iweke ingi aliche usenyo wa mwimi kana nonyuvite nguku siake na yuva ena nguku ila ilekasya matumbi moka na ena nguku ila ikomea matumbi kana kuvwikia na ena nguku ila yeya usiwoka na ila sina wei moseo kana ila itawa mothering ability yunguku isi ya kulecha siya mina kulecha matumbi asu ni wasa ainenga nguku ila unyuvite siya kukomea matumbi asu kana kuvwikia na ende matumbi asu mamina kwa alikwa ni wasa atusui ainenga nguku ila unyuvite siya kwea na uwonde utumitu evinda yonde ayekala ena nguku ine kagumia tusitu iwe yonu nguku otumia nuke kumia na mina kumia mintundiusio mathayangibu
yu ni ikokela hivi pe madhame hu ende ona kugwekia na azuma amina kwaleka ngime ko the same with ene akwekia madha 3 times yo gwete wekate iba ko bela bangu kusia kugwekia masia ko yato swi yani kuthia ya ni kugwekia na bela izi kuithia to swi na nguku cia mwimi uyu ciikusa ni Mauvoo nundu ni winenga ndawa undu vailite o ingi ni wambisie wei wa nzuki na makuyuva musini kwake otondu ukwelesya ya minolecha ni osaka indwa igwiki obu yo itho kamuti kana okabwila kwa se gwiki abu na ithe aya mino kumak na ukoka kwata ngugwezi ku college ndule ku ina mindwate itata like isu ku itata ngutha mathani no sieyo ile kilianze ino sieyo ile thano ndo baingwa kindu iko iko tata ndilivote Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Kitui neta Onesmus Chalo naindi ngewaisu ya Onesmus Chalo yitunenga ibuso twambe kosa uthiomo wandatika nini ndukathibasa nduciokethete musese witu mwendwa mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanethia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iko kwa Mauvoo 1Pm tuvikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile na itatu mwonza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile biasala situ wimi wa ng'ombe cia yeia thini wa kilungu wasia wa mwimi inge nona kusiyo mukeka wakina ni wake mukeka usio ukomea tomena ewa ukomea komea mundu kwete ya mutaalamu tukanena nesia maundu ma wimi na toilet transplant sasa nata transplanting by sauteka provided with the amindoni vena out right in the field ni wet nondo tuta mina kundika mitwe wenda wabaluka pyo Muto na kwitha imonda flat muno ugethi ono katema mbaro ya matambio 5 ndio itegemea nondo mbaro isuto na kuongamia kiugo nima ya kungithia no yende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitunguu thini wa kilungu wasia wa mwimi kuna ana kolele lo kitungu kibanda ana manya kuna ambia kwa kitungu ko wewe masindula simbesa ni mazira simbesa wasia wa mwimi Kilomita 12 umiloni wa sua wi taunini ya Masako na ni kauntini ya Masako kwithitwe na ngewa mbingi na eni kuma kila kona ya nthi kukakona mosenyo alamecha mwilo vala wetake uo kimani vandu va uthea kikita kwambata na kuthiute na kila Twitter force of gravity kiwuchu chambata kwa ilungu ya wasa wa mita 200 na indi kiambi ya uthea na ute na kisioka na itina onavanini mausenyo ame kauntini ya Masako nziani ya kuma Masako kuthi mitaboni Pasiendi ningota simu yaku lakini ndambete osa simu yaku wene wesi tutala wanai ukwata kekwe ya siana situ na ila keinya kimena kiweu keima na chunobi na kana kakea na ketiu na uwe kwa iye kakea na ketiu kakoko metue kakakatwa na okesi ochu tafadhali ndambete osa simu enu waku topindwe mutundo kwise ya kana kaito kea na kesi nesa mukamba ni museo mukamba ni mulau mukamba ni wautevya mukamba tike ngei nae bata mando siana siesu ye ukweke via chuma na siambea mwigwa yuchume kilio
Kwata skiza tune ya tubindu endeto tuma SMS wandikire skiza na uyatise namba 533 ili inya imwe na uituma kwa nyanya imwe imwe. Biblia ndito ya ngai osea kilungu cha kana muswatha tatu ya sia andu makwa mea ni kwa umani ina munene ni na mutethe kunusu na nicho kitu mitukie twete iliko sito na mosanio maitu bamwe nondo wako Chiva nondo wako kwatania nakwa Jacqueline Binya kila wakeli saili na nusu sia maweyo nikenda tudhuthanie undu tutona kwailia mikalile yitu misini na tambai ya mukamba ba Mutongo TV ukai tunenanie kila wakeli kwambia saile na nusu sia wiyo ba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Ni na udhota ingi chukwatiani imwe. Chief wa sub-location ya Chani ilai changamwe Ben Mutunga balasana umya witano kwi ekali machani kwisiania na NZOVI MBATANE na ula waweta tayina muisio munene muno wengine wakulia ekali makisi kuma bikie na kuatia miao aiweta alame utula miao nimekosewa matambia mai maki miao. Angelina Mose ni mwandiki wetu wa Mauvoo. Ni ndakuya kila mundu bai mundu wailite kwika makosa ndeto sia kutwika mundu nwendio nywa ndeto sia kutwika nwendio ngea weku you'll face the full force of the law na nasia andu maitu ni moni what happened in Bahati andu manendio kunywa kiorela then we lost life na ela tuasia maisha. That is a very expensive item for the country in terms of the economy, in terms of social life. That is very expensive na kila mundu wana what has happened in those areas. So nikulia andu medwe calm na kila mundu concentrate na ndola wake na balogu we constrained, please consult. Bewa ateti atatu kwitha mayenda tiketi ya chama cha Wiper nikana kutumia chama kiundhini usakwani munini wa wadi ya NGUSANISYO ilai kauntini ya Makueni ulaubaniwe matuku 18 ma mwiwe 10 mwakani u chama kini kilasimikie kutoa isia mchujo kana muthungululo ni kana kunenga mukuni wa kura wa wadi hii ibuso ya kusakwa ula mekwenda okilia kibendela cha chama kiusakwa nini usu. Bewa ateti atatu kwitha mayenda tiketi ya chama cha Wiper nekana kutumia chama ki nthini wasakwani munini wa wadi ya NGUSANISYO ilai kauntini Makueni na ulavaniwe matuku 18 ma mwiwe 10 mwakani u chama kini kilasimikie kutoa isia muchujo kana ula wita muthungululo nekana kunenga mukuni wa kula wa wadi ibuso ya kusakwa ula mekwenda okilia kibendela cha chama ki usakwa nini usu. Nthini waitue 31 na ile vingue saa umwe kwa chani ene nthini mafikia kusakwa katikati wa Esio Mwaiwa Abana Sikioko Peter Kithendo na Benson Maingi balama saa 10 itina na ilene saa 10 mwezi ya wiyo itue vingiwe kula kutalwa na ende nane maitui kutonga mausongi ya kituone kinene kilaki sokoni wa Masumba.
wodi ya Ngoma Sumba itheo na kunima kula ngili 11 maana ile na miongo 61 ala andikithe kwa IBC akunima kula ngili na maana 391 nimo makunie kule sesoni ya muthungululo wa chama kicha Wiper kilane kilungu cha miongo 39 yulwa yana cha kunima kula on the wodi ino kulila sia kuno suo ni kula ngili na maana 391 isu ni about 39%. Katika toa kula ingilina maana 391 ila ikoniwe Benson Maingi akwatie kula maana 306 Peter Kithendo nake au manasi yake maana 374 vala Abanas Kioko kwatie kula maana 341 na ende Esio mwe wakota kula ngili 334 vala utangaswe musinde wa muthungululo o Benson Mulandi ne woza kula ngili kula maana 333 Peter Kithendo na kene woza kula maana 374 na Abanas Peter, is it Albanas Peter Kioko na kene woza kula maana 334 Esio Mwaiwa na kene woza kula ngili 334 Valaka vinani kau unaingwe lengelea yako kila kivendela cha chama kicha Wiper usakuwa nini monini wa wodi A. You have emerged as the winner to be the Wiper Democratic Movement flag bearer in the coming by-election to be held on the 14th of October 2021. You will receive your nomination certificate from the National Election Board at the party headquarters within 48 hours. Aina netina kutangazo musindi mwe wano makathi ya sina ni make kwa kutoisa kampeni siya Mauvoo tena nduthi na inge pia kwa kuitikilia mausongio. Na seni mubeani kuisa hivi ya otuendeno kuna kampeni tineiwa para tune wiki ya kuvitu kana muno na uneti kura akwanete kura na kaya kiatu kanesa kwa undase ni mubea muno Albanas na ndingi na utatie kunze mjobaki tekani neta nyutia Lundu ni kila sio ndivyo lo bando ngewa Albanas yes lo chao ombe aimanda kura uwe mutiani wambe kwa Mwaiwa mutiani wa kelini usakuwa nini aisindana na tate masi ya maingi valaka vina nika kampeni siye kwati ukokwata mwaki umendia no lame utuwa isi uteti kweka auna nzila siya lireta na kutuwa isi uteti wena Mauvoo kwa vaita wa mwenendi na ulaingi ni mukuni wakula kilando no kudia ni kampeni yosito kwa ekalimangu Masumba ward tuhakikisha nota adumisha amani titi okura kwa Mauvoo na tuikabikia kwendea kuzoza na mononi kana we saidi nota asubi ya kesi yokuchiminundo itina wa kuna kura bayo binainge yukite Peter Kithendo ulani umwe walame usindani ya tiketi wa chama kicha Wiper no wetie ta kuongametina wa Mwaiwa valandhene wa kilacho nekieta kuthemba ula wa MCA wa Mbewa ward 8 Timothy Maneno na ula ingi ukuita kivila ki waisie Naindi musaisia bauni bongo bika muthia wa Vilingi wa Mauvoo mwendo wa samonza sia muthenya ngiutungia muvea wi mwanya nundu wa kuchwa kusakua kwendania na kwa kuma ila twambele ilie mwendoni wa saumwe ndini wa Vilingi wa Mauvoo twakwatiania ndini wa kilungu cha amuka na yuindi nienda ukutia mokoni make DJ Biado ndini wa kilungu ni chavia ngwatelo indi baya mwendo wa saumwe na nusu na saa 3:30 withiwa wikuatiania nake Veronica Kasiombua au nengelelie Vilingi wa Mauvoo nyeni kwendea muthenya wa kwaila nitwa Faith Mackenzie wa Mutunga Tindanesa.